Memeni pergombalan karo persemfakan guys. Biasa rutinitas rong dina sak pisan. Aja dikira ki video lawas ya guys. Ki video anyar mau sekitar jam setengah 10-an. Inyo rampung ngumbahi, ki rambutnya bikin teles langsung bae tak jemur. Lah wong mumpung panas guys, gue alhamdulillah banget bok, panasnya cetar membahin 0. Semoga bagi kumbahan pada garing ya guys. Nek kumbahan garing kan rasanya ayem ya, ora pating selembrah kumbahannya nang jero omah guys. Samene akehe kita kumbahi manual jen apa menyala poyokku pastine ya nyangkreng guys. Saset ki garis semfake di jereng semfake anak inyong ya guys. Alhamdulillah rampung juga pahalane inyong guys.